Twongeye kubasuhuza umunsi tariki 19 z'ukwa gatandatu umwaka w'2026 ku Bumviringara. Rero Perezida Tshisekedi yari Houston nyuma y'umupira wahuje Congo na Portugal, aho Congo yitwaye neza mu rwego ruri hejuru ku mupira w'amaguru, kandi n'abakongomani bitwara neza kubera ko bari baje ari benshi ku kibuga, amadarapo, sinakubwira, abana, abakecuru, abagabo bose. Tshisekedi rero ntabwo yahatanzwe, yari ahari ku Bumviringara. Mu ijambo ry'abakongomani hari bibiri abantu bakomeje kugarukaho. Kimwe cya mbere ni uko yise Joseph Kabila imbwa, ariko akantu yavuze benshi twari dusanzwe tuzi ni uko yavuze ko ngubu FARDC yifashe neza ku rugamba. Ni ibintu benshi tuzi, turi kumva biri kuvugwa iyo za Minembwe. Rero ikaba icyo kintu cy'uko gutsindwa Minembwe ngewe mbibona mu Burundi. Shatse nawe wavuga uti ni intsinzi y'Abarundi na Perezida Evariste Ndayishimiye kuri Kagame na RDF. Birumvikana ko amakuru menshi intore zikomeje gutangaza zibeshya ngo Minembwe baracyarifite. Ibyo twebwe ntacyo bitubwiye. Icyangombwa ni uko tuzi ko ubu ngubu ufashe iki gihe ukakigereranya no mu minsi yashize, aho twumvaga ngo ingabo za Congo FARDC zirutse, Kagame ya RDF ikafata atarwanye. Ubu ngubu ntabwo bigikunda, ntibigikunda. Ubu ingabo za Kagame nazo ubu zagiye on defensive, navuga gusa nkaho zirinda aho zifite. Mu gihe mbere bo barateraga bafata ibyo byitso byabo, bigatuma bafata ahantu batarwanye. none ubu bari kurwana. Niba ibivugwa ari byo koko, Kongo ubu ngubu yohereje bareba ibihunyira rehibu mu Gifaransa nk'uko babivuga, bakaba bariyo bari kurwanayo, kandi bayobowe n'abasirikare ba Kagame batafite amatelefone yabo ngo batelefone bati nyabona nimureke dutambuka, nimureke dufata aho hantu tutarwanye. Ibyo ntibikiriho. Rero nyine ni isasu ku isasu. Igihe icyo ari cyo cyose wumvise ngo Bukavu nayo bayifashe ntibizagutangaza, kuko mbona ariho bigana. Mbere y'uko bigarurira Goma, mbona Bukavu ari ishobora kwigarurirwa vuba. kandi Tshisekedi nawe yarabivuze, yavuze ati muri iri jambo rye ko byanga bikunda bagomba kubohoza ubutaka bwose bwa Congo. Aha rero urabona muri iyi minsi cyane cyane bamwe bagereranya bavuga bati Kagame yashoye ifaranga byinshi muri za Arsenal na za Paris Saint-Germain, ariko inyungu cyangwa se ibyo yakuyemo sinzi niba hari umuntu wavuga ngo arabibona cyangwa yarabibonye. Kagame we ashobora kuba abibona, akabibonera muri ayo mahoteli ye bagenda bakaryamamo kandi bakamwishyura ifaranga byinshi. ariko twebwe nk'abanyarwanda ndakeka ko kubibona biraruhisha. Mu gihe Congo hano hariya Houston byonyine kuba ikipe yabo yarageze muri Coupe du Monde, ikaba yaranganyije na Portugal. Sinzi niba iryo shusho, sinzi niba icyo kintu cyo kumenyekanisha Congo na ziriya miliyoni zirenga nka 200-400 z'amadolari Kagame amaze gupfusha ubusa, sinzi niba wabigereranya. nta ntatoya
abantu benshi bari bari muri Houston twiboneye uburyo Kongo ikunzwe ahantu hose, twiboneye uburyo abanyafurika hirya no hino bari bari inyuma ya Kongo. Si nk'ibyo kandi mwabonye uburyo basesekaye Houston n'iriya myenda yabo, bafite indirimbo iriya Fimbo niba ari yatumye iyo bayibyinira avuga uti kubibona abakongomani aho bari bizihiwe nabyo urebye bitera akanyamuneza, ubu Kagame wanze kuva muri Kongo ku mahoro, bigaragara ko nareba nabi azakurayo imbwa yiruka nk'uko babivuga mu Kinyarwanda. Aha gusa icyo nagira ngo nibutse abari kunyumva, nibutse Kagame, mugomba gutekereza umubare w'abantu bamaze guhitanwa na ziriya ntambara Kagame ashora m'abanyarwanda muri Kongo. Haravuga miliyoni 6, 8, miliyoni 12, haravuga miliyoni 20. Ngewe rwose nemera ko zishobora kuzaziba zinarenze na miliyoni 20. None Kagame ashaka kwigira kari akajya, urambwira ngo Kagame nareba nabi ntashobora guhinduka nka Charles Taylor, ntashobora guhinduka nka Jonas Savimbi, kuko arashaka kwitambika imbere y'inyungu z'Abanyamerika. Umunyamerika rero ibyo ntabwo abikunda. Aha rero ku makuru ari kuvugwa yuko ingabo za Kagame ziri gutsindwa iyo za Minembwe, ntimubifate nk'ibintu byoroheje. Abafite abana mu ngabo Kagame yohereza hariya mu basengere, kuko abari kugwayo ni benshi kandi abazagwayo ni benshi. Utekereze umunsi Kongo FARDC zaba iri gukomanga mu miryango ya Bukavu. Mwibuke ko bari abaturage baba b'Igoma, baba b'i Bukavu, abenshi barimo batashyigikiye ziriya ngabo za Kagame, cyane ko yirirwa bica, kandi ubwo bwicanyi bakorera ibyo byose birandikwa, amaherezo azabibazwa. Dore nguko ukuntu bimeze. Twagira ngo tuvugeho cyane kuri iryo jambo Perezida Tshisekedi yavuze ku mupira wa Kongo, nako no kuba Kongo iri muri Coupe du Monde, dore ko umukino wayo wa kabiri bazakinira Guadalajara muri Mexique. Abakongomani rero nabonye bari muri Houston, bari hirya no hino, abo mwabonye kuri za televiziyo muri Portugal, hehe, kuko ni benshi, bari ahantu henshi. Iki kintu cya Coupe du Monde kiri kubashyira hamwe, kiri gutuma bongera gukunda igihugu cya Kongo cyabo, ku buryo Kagame nareba nabi, kuko ntabwo Kagame yibwira ko ibyo yakoraga kera bizakomeza kubaho, kuko ubu Kongo nayo Imana ishimwe koko ubu bafite Tshisekedi, umwenegihugu ukunda igihugu cyabo. Umunsi bazigoronzora Kagame bagatangira noneho no kuba batera u Rwanda, Abanyarwanda bakunda u Rwanda bagombye gutangira gutegereza icyo kintu, ababwira Kagame akumva, bakaba bamubwira ejo n'ejo bundi ukazasanga byateye ibibazo. Reka rero soreze hano, mbifuriza umunsi mwiza, ubwo naho utaha mugira amahoro y'Imana.